Ngucanio ya mugunda wa eka 40,000 wa thikimu ya MWEA ikoretwo igithie na mbere kwa ihinda. Gikundi kia athuri a ruriri rwa Ngome makiuga niyo ene mugunda uyu uria wegwatirwo no kigayano ni andu angi. CIIRA-INI uria uhanditwo igoti-ini ria migunda mwena wa Embu ni gikundi giki maugite kwa ihinda iraya makoretwo makihinyiriria thirikari kumacokeria mugunda uyu. Hao watu wanaitwa interested parties 250 na kwenda juu, haja yao ni kukaa kule. Kwa hivyo wanaweza kwenda na waandike kitu kingine tukutane hapa, kwa sababu wanataka kundilip process ya koti ili kesi isikwishe, waendelee kukaa huko. Kuringana na MUCIRITHANIA ANTONY KANIARU wa igoti ria migunda kaunti-ini no, gikundi kia AIKARI aria moritio gukuruhanio CIIRA-INI uyu matire na mithingi o yothe kuona tio ene cira uyu. Any interested party entertaining the notion or belief that they can join a case and ask for it to be struck out or dismissed is obviously laboring under serious misdirections in law. A preliminary objection should be hitched on admitted, unopposed, and or solid, incontrovertible facts. Itua riri niriyukitio ni gikundi kia athuri aya makienda thirikari gutariria uria mugunda wao wegwatirwo ni andu angi. Sisi tuko na kesi na serikali, itupe shamba letu tugawie watu wetu na mpangilio yetu. Sasa wale wakapinga wakasema shamba si letu na wako na usaidi wa kuonyesha shamba si letu, na sisi tukaandika majibu na uamuzi ndio ulikuwa wale wa leo. Sasa kesi yao imetupiliwa. Kuga tungevoya thirikari twire tuve security no 2016 nitwathite kuvira andu ku na twathie kuvira andu ku andu cio makiri maekombora andu kuma sehemu cionthe cia nthi to mena mbia nigetha guo marete andu marithia athuri tono athuri mativota kuvinyura niguo athuri matigatonye migunda ari oyo. Ona kuhanira uguo makiregana na riendekithia ria gutuithania cira uyu nja ya igoti ta uria County Commissioner Jack Obuo endekithitie hindi ya mucamanio wa baratha uria wiriga gutafanio. Mambo ya NDR si tunaielewa, alternative dispute resolutions, hata si tunaipenda, lakini lazima iwe sio serikali inatusuluhisha. Wale wanagombania MWEA wakae chini, ni wale wako MWEA wanagombania MWEA ndio watapata nafasi waone muhimu ya kukaa chini, si ati kusuluhiswa. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Gĩtagũngena wa Wadurwa.